Swastiastu. Ainggih ratu idedani pare pamiarsa sane dahat wangyang titiang. Ringgalah sane becik puniki titiang penyuluh bahasa Bali Kabupaten Bangli jagi ngaturang gegitan sane mamurde kaluwihan jagat Bangli. Pinake pamahbah gegitan titiang pacang kawitin titiang antuk pupuh sinom turmaning pacang lanturang titiang antuk pupuh ginanti pamekas majeng ering angge pengowacen pingkalih paneges ainggih durusang. Inggih para pamiarsa sinareng sami ritepangan kalah sane becik puniki mungguing gegitan sane pacang kagurit luernya bukti dibukti ngaran cihne mukti ngaran kautaman
tur maning bakti ngaran parilaksana ndados nyane bukti mukti bakti mateges parilaksana nyihnayang kautaman Bangli maka para jagate puniki magenah ring tengahing Pulau Bali tur kasub kasengguh kota Bangli Dano Gono jagat Bangli wenten tetamian sane marupa danu makemewah gunung sane pinih luhur sampun danu makamewah gununge punika sampun wenten duke jagat Bangline wawu kawentuk tur maning sampun kaupapura iya diastun ring skala mewah ni skala kewastane Gunung Batur gununge ring jagat Bangli punika ketah kabaos Gunung Batur punika sani keanggen tuwet tur kadadosang ulu oleh kramane iri-kiring jagat Bangli tertaksone jagat Bangli saha Gunung Bature punika pinake ceciren mewah wibawan jagat Banglining wantah
kanton stata kupapira antuke punika duk dumun ngantos mangkin sampun katami tur keuba pira iya diastun ring sekala miwah niskala mangdene sayan ajeg tur maning lestari. wenten pura pucak inggih Ratu Idedane para pemiarsa sane mangke aturuni ngayang titiang kawentenan genah suci sane megenah ring pucak luhur Kecamatan Kintamani. Pucak penuh lisan genahe sane pineh suci punika keloktah antuk parap pura pucak penulisan kesanggupan kuna pura pucak penulisan punika taler kesengguh perahyangan sane pinih kuna makuwewe dan prasasti taler akeh wenten tetamian merupa prasasti irike kawentenane punika keanggen penyegjek seluwiring kauripan iriki ring jagate ilik kita jagat bangli taler keanggen dasar ngemargiang suedarmaning pinakejatme ring jagat bangli
Ainggih haratu ida dani pare pamiarsa makasnarang sami iwawu sampun presida katur imbe pupuh sinom turmaning pupuh ginanti sane mangkin pacang lanturang titiang inggihan punika pupuh ginade turmaning malipos pacang kelanturang antuk pupuh pucung pamekas majang reng angge sane pulih amongan inggih durusang Wenten musyam inggih Ratu Idadane sane mangkin jagi aturuning ayang titiang kewentenan silih tunggil wangunan sane kesengguh Museum Geopark Museum Geopark punika megenah ring wewidangan Kecamatan Kintamani. Gunung akeh kawigunan saking Museum Geopark punika silih tunggilnyane keanggen ngaksinin seluwiring keluwihan saking Gunung Batur. Tiosan ring Museum Geopark wenten taler tetamian purbakala sane kesengguh sarkopagus. Ring manik liu Sarkopagus punika presida ketemuang ring desa Manik Liu, Kecamatan Kintamani. Sampun tami mangda
Sami genahe punika setate keupepira keanggen genah melajah ngelestariang sekancan tetamian ring Kecamatan Kintamani. Mawit saking Inggih. Ratu Idedani para pamirsa carita yang titiang mangkin kawentenan desa penglipuran wantah mawit saking desa Bayung Gede. Gasing dados rap. Kawentenan wewangunane irika wantah sibakan gesinge sane dados rabipuni. Angkel dados ciri. Kawentenan wewangunane irika minekadi angkul-angkul sane pinakecihna wewangunan irika karabin antuk gesing. Kawentenan rab gesinge punika wantah karereh saking alas tinge sane wenten irika ring wewidangan desa penglipuran.
Inggih Ratu Idedani para pamiarsa makesinareng sami wantah sekadi asapunika gegitan sane prasida aturang titiang pinake pamuputing atur titiang puputang antuk paramo santi Om Santi 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 Om